Dapat perawan haduk mentah kapor ladai arba jejan mit. Te ki perawan bon bu cakah hang ne apo. Yawan lengkap kojurang tong kebelan hang ne apo. Sawas kesehil kalau nanti ban lait na mio mokruat syarang tong syarang nikor tekadon hal rusurok ba hang ne halat share hajan homestay tepet mor perawan. Ijaka haduk mentah kemud bang dang poi bru tang sispa ru tang lumala ru pat poi pet haduk mentah pet kini kipreng juni mau apa itu mau ne kapung ret pungklik pet datang ni wei ar tang ar tu kini kideng kisiji kini rekim dek dek kis karim tang ar teli pet hakan ne kalan hane ke pet haduk hane kene kapung ret mau pet baru kene ke wei lain dang tang arngut tepet biang sakane pet kanir kumju pet mau kanir laite pet pardon wei ru pet kanir ru tang nu wei tu wei bad nu wei tu arteli pet arteli habaro kanika lan klik mau kane kapung menekong pet tengene pet sang ni hang ni ru kumju pet dang tang saungut mau babu caka kapung menekong saungut ta saungut pet mendon breu ini ru pet mau tang kini ini lah kamdon meluma arlai sausan ndreu pe hang naf pedang tu mau pe ni lah mendon breu biang pet prak nashpo karui pet mo porwan pet kan ni nak kejat nak pung menekong pet nak tang nu wei pet tu wei pet ni kiding kisit ni kam lawan ma ngibu beh ni nomor ba mdon breu kira bon bu caka tapi hang na pung hapung menekong pung preng tang khat nyongut barok bon bu caka hakan ni kapung preng pung kle te perwan lebih kuat ban wan bela syah dan setiap ru kabiang kacaka kapahu ba nam tajupi pe kumju kan ni pet kapung ke ba ma pet kapung ke ba pet kapung ke ba hang na preng pung ma pet pung ar preng pung ma pet juna siapa pula pet perwan pet ma mdon breu jig jak apalat mentas ngi mau perjudong haka game jongi perjudoan ku mentas ngi ba duna breu siapa pula dukan kan ni pedang kini arngut pet tu pet mdon breu re kini kipung rit pet ha mdon breu re haka pung menekong tang kan nyongut pet mo akan ya pung ke baar oh ini pung ke baar mo kini pung ke baar pet ane mo kini kilang pet mo na aduk sa kendong sa aduk sa pedang pet mendon breu hang dileh apreng pung pet apreng pung perluan pet mendon breu pet nang tang tu wei arngut pet tu arngut tu lah duna biang pet mo kidon tang kiding kisij hang ne pung pedang pet kapung ngebar kadai hang ne pedang ya pet mo lai tu lai ngut hakan ne kapung kebar lalong lai sausan ngut babu jaka pet mo perwan ini pet sekali kalan pikirnya kalan kapung kebar mah pet kapung kebar di kan itu kak apalat siapa perawan tengah scam ba nak lain pipin wan bet baru kesan ini game masih kasih hang ne po yawan kapet hang ne pet pedang bet juga kapung ke baar apa yang pung bet mdon breu bar koi kapung bet kan itu pi kakak buksiar perawan buksiar entah jengpi tewan pun lain ai wan belasai pet bar koi kapung mah kan kapung ke baar lai pungut pardon bu jaka kapung ke baar pet lo poi biang tang hai kini ki arngut pet pet lah don breu hane pedung pet pedang pet pung rit pet hane pedang te perwan ka pung menengkong khanyo ngut kapung ke baar khat arngut don trai dah ni sampai sa kapung ke balai sa kan kapung ke balai mau pet
Kan ni kapung kebalai keba mek ka ki arteli ki sanpo hajar ke tu kalas pet nang neru pet nang tu bami pet tang tu we pet perluan hang ne wara kan kapung balai ru kidang dunasya ba pelartuan bu jaka perluan pet tang ne we contoh biang teknik kidang de ki jaka ki ba pedang bahan tajam pi perluan hang ne apo yawan langka kini kita biki pung ki ba nang pedang kepelak don biang ni mo we arlai kini channel lagi kim don breu dang jig dak perluan nah ni dah ngang cukam ba nak nang piru pinwan bet selesai nang step ane wan si bidang mit ne pilak wan taruh pet mo kan kalan kan nilai try mudah we ru mau ngine pet mo pungret lagi ni pet luar kini ki pungret ru tang nu we pet sos pak kan pramar we lah saya ni telak kut pet mo pet ngiyat sang ni pet ya kajung bun keduk khang ni rai ba kalong komni te isen ai mo dong is kem ba kan long bet ka babhan antara sai ya borok ki perluan ngin saya bet benek keduk la sai kasngi hang ni apo yawan nangka te kuma bila saki perluan ba kijaka kidang pahu pet tu we ar kijaka kidang pahu belin aborok sau teli gipong mah kata kapung menekong kumang laring video kapung kebar ngaring kapung kebalai ngaring kapung kebasang ngaring hadum tak kapor aman pej kapor mentala lai bajitam danglong kumni te perluan ba ngatrai hadu lah sadang step mud ba kijaka kidang pahu bahan nam tajupi tepet hadum tak ni gipung bar kunjuk pej amnon bre te kulai sibun kulai charger ngu ngin saya keduk bela sadang step perluan baro nam tajupi ngikir bok kibrang ya baro kitu belawan bu jakaro bar kitu ki perok kiban perluan rasa kas ngiru penela ka bagus sip ngin saya kini kidok ka kiban nak lang jungi la ya watia kini pung hang ne po yawan langka mountain rail pojok rotong sawes kecil district kapor mentala lai baji tepet ki bawon bu jakama pet peci mapi pet mo adu menta kapor la de janmit tepet theli bersudah mo ki bawon bu jaka adu menta kidang poi tangkum ba sispa sapol ni sispa santhau hendai wan martatin perlawan marna kaleng jungi ngin nyai be sikmat ngin percaya lupa ba ya ka game kepada saya kasih ngin nyai be sikmat wan martatin cepet kini ki jaka lala piwan nasya dong step bro wan kuslai ki jaka ki pahu nam tajupi pe mong ngin apet ka ini ha hadol nong rumah ya perlawan pet hang ni hadol nong wa pe dol nong pe na do satai saja yu pet ni ana dol nong ha pedang bet kai mo pet PCP lai bajir udang long kumne de mentajan mit kai halnya pedang bajongka jongka ni kapung kebasau kapung he pet perlawan pet ni hadul nong ha pedang pet sentar jendol nong mah pet katai pet dang duna sebab plat perlawan kibawan bu jaka pet ndotong niu pet tu way hanya hadul nong arteli pet ha pedang jendol nong arteli perlawan tapi ngina pet jenis siliang mah pet jenis siliang kan pet ketu kedol nong tu pet mah tu we don tu tapi nila am don beri pet mah pet hangai hadol nong man kapor ya be bah ki breu harem tak sni pet don tanu we pet ni tu we ni ar lai tuli ha dol nong lai tuli mo pet ya perluan lada pikwa banwan simta namta kanika tim ka ba het ba hadu nyo tuli kindon kidan joka san pojar ba sipotuli ki price bat ki construction price hadu lai potuli ka doa hajar marway to wan nomor tatin lada pikwa banwan one bait nomor nak yang jungi hi nginyal be sikmat ya ka game ka badai lasa ka sngi ya perluan pet mo kini harga pung klik ngatrai dang don tak ngba live pol ni live pesan ngut pet tu ni way pet mo pet haduan pet itu pet ni kam tok kam skor ndak kapor live bajiru dang jig jak habro satu lagi pung dang duna breu saba pelat sampai mo nginyal pe yak ni pung pet
tuh perawan pet nanti kamstat nomor ba pilih itu hium dan pet kini kita tiu barim pet long setiap kim direct ki batu narkiba jai nam talasai kita curong blue dah ini pet curong blue tu nam talasai pet hang ni apung priang ba pet jong don nong pet am dan breu lang tu way ar ngut hang ni ada nong pet ini kita biasa mi bahagi dok price hei mentah kemudian ba kalong lengok mah jadi dan lagi nilai AWR lai sausan tejak ni biang jak pet ngam dan breu hakan kapung ke basau kapung kapung basau barak kowe kapung perawan tang lai pongut try kidon teh nada pikok berwan simta one bet saya tang step kijaka kirang pahu wanam kuslai namakan kapung kandrung hadu haki siajar arspa hari hadu kan ka klebar mta krang poi tang kumba sispa nyopau hena kalian jungi ngak percaya lupa perawan ba iya kaging badai lah saya kesila kada kalau belum dulu nak kalian jungi ngin ya bis kemat